kumva neza akamaro FPR Inkotanyi ndetse na Paul Kagame umukandida wayo bagiriye abaturage bo mu murenge wa Rongi mu karere ka Muhanga ndetse no mu misozi y'Icyahoze n'Indiza bisobanurwa neza na Karinijabo Beriteremi umwe mu bakandida depite ba FPR wakuriye muri ibi bice. Aha niho ahera asaba abaturage batuye kuzatora Paul Kagame na FPR Inkotanyi. Nta wundi mu perezida wigeze akandagira muri abategetsi babaye muri iki gihugu bose nyakubahwa Paul Kagame nawe wakoze ikirenge ahangaha yemera kurira imisozi asanga abanyarwanda binahangaha aje kutwubakira igihugu aje kubaka ubumwe bwacu atuzaniye iterambere atuzaniye amahoro tuzamutora tumwiture ibyiza yagejeje ku banyarwanda. Nisingizwa Nosiata umwe mu bimuwe mu manegeka yo mu misozi ya Ndiza mu murenge wa Nyabinoni agatuzwa mu mudugudu w'icyitegerezo wa Horezo ashima uburyo Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi yabakuye ahashyiraga ubuzima bwabo mu kaga bityo ngo iyo mpamvu iri mu zindi nyinshi zituma bazamutora 100% kimwe na FPR Inkotanyi. Twari dutuye mu kagari ka Muvumba mu murenge wa Nyabinoni na kagari k'imisozi miremire ihanamye cyane iteye ubwoba. Ako kagari tukatuyemo rero twari tubayeho nabi. Twari dutuye mu nzu z'ibyatsi turyama mu byatsi tukiyorosa ibyatsi. Ubwo buzima twabayemo imyaka myinshi FPR irangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame yadutekerejeho atwubakira amazu meza y'icyitegererezo Horezo. Nigaba François ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza umuryango FPR Inkotanyi kuri site ya Rongi mu karere ka Muhanga avuga ko ibyo umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame ateganya kugeza ku batuye mu gice cyo mu misozi ya Ndiza ari byinshi abasaba kuzamutora ndetse n'abakandida ba FPR kugira ngo imihigo ikomeze. Niyo mpamvu ngira ngo basabe gutora perezida wa Repubulika nyakubahwa chairman byo ndabyizeye twarabimwemereye twambaye imana y'abakuru ko tuzamutora 100%. Ikindi rero tugomba kumutorera amaboko ahagije yo kugira ngo bazamufashe batugezeho ibi byiza. Muri manda y'imyaka 7 ishize y'umuryango FPR Inkotanyi ndetse n'umukandida wayo Paul Kagame abo mu gice cy'imisozi cy'Icyahoze ari Ndiza mu mirenge ya Kiyumba, Rongi, Kabacuzi, Nyabinoni, Mushishiro na Kibango bishimira ibitaro bikuru bya Nyabikenke bubakiwe byabaruhuye gukora ingendo ndende bajya kwivuza i Kabgayi ndetse n'iruri muri Gakenke. Ni mu gihe kandi bafite n'ibigo nderabuzima 5 ari byo Buramba, Gasagara, Nyabinoni, Nyabikenke na Gitega. Jamari Habarurema, Isango Star mu karere ka Muhanga wo mu ntara y'Amajyepfo.